Vlog! Oh, ato yung tibayatin la kung maplastikan latlata. Agyaman na. Basta amin ngayon la kung mabasura, yag mula dito ya. Tagatangan mi. Wan. Dito, iti kaasot gan, apang ilakwan, iti basura. Iso adito yaklatan nga umay. Uwan mat ah. Suki da kan. Wan. O sige nga, Rod. Nakpay. Agawid ako, tainak agdigos. Tainak man makitsenda. Uwan na. Kastala tibiyag ako nada. Manggad ka, tapno agbyag ka. Wan, uri agbas basura ka kastoy. Awan anyaman na. Adda kwarta iti basura. Talaga, mait. Isungan anong saklatan natin kastoy at trabaho. Nadalusmat na ito'y at trabaho. O sige, anak ko. Mangan kayo anaimbag, ha? Gimatangak iti sidaon tayo agalunggong. Kanateng. Nanang, Kalpasan na. Inkay to agripason, Agbasa kayo iti libro, Yowan. nanang. Kasta, Tapno, maragsakan akmat nga inayo. Taure agbas-basura aklaang. Basta nasingpot kayong anak ko, naragsaka ko. Si kamat ngamin bakit? Dasmat ngamin ti matmat gatak para kada tayo. No apay-pay la mapan kamat agpidot dita iti kompormi nga ilaklakom. Saan mo't adakos? Oh, kita man, mabayag pa iti sweldo. Wen taidul-dulin mo mat dagiti daduma sweldo. Di mo mat ngamin igatang amin iti masapsapol tayo. Kastala ti biyag, No saan nga agsirib? Awan tinasaya at apagtungpalan ti matmat gadam. Sige, makamo ka man lang. Ditadto maasweldom, kat or-ornungag, lakay. Amom dayta. Isu nga agpido taklata kadagiti latlata ta ilakok. Isu pay nga kwarta. Kinalkalkon day ti basura, Tina. Saan abalita, insimpak metlaang. Inalak dagiti latlata ken plastic ti mineral water. Ta isu pay nga ilakok. Apay, di ka mabain nga agkalkal iti basura? Pagbainak ngay. Kat kwarta da ito yan. Kwarta ti pagbalinan na. No siyak, mabain na. Taado ti kwartayo. Ngam no siyak abas ti sweldo nila kay ko, talagang agtrabaho Nagado ang pagtrabahuan dita, asaan aday ta basura? Saan ako nga agsapol iti daduma? Naimbagla ti kastoy ta, kukwak ti oras ko, Tina. Sige ta indak man di tabangir abalay. Ay, Bareng ada ibelang da alatlata ta alaag. Sayang! Uwan, Vilma. Alam amin dagiti latakan plastik. Agraman karton dita. Tay supay ngay lakom. Isamot lang ngay basura. Thank you, Ma'am Carla. Nagsaya at ka talaga kanya ka marigrigat. Kastala tibiyag. No nasayat kay ti padang matao. Addan tumat nasayat sumangbaykan ka. Kastala tibiyag, Vilma. Kastagayam, Ma'am Carla. Ay, aguray ka. Saan ka kadi amabain ngagbasbasura? Saan, Ma'am? Nadalos mo ti kastoy apanggadan. Dagiti ka arubak, mabainda ka no. Ngam siya. Ay, saan Kat no pagkwartaan matla ti kastoy. Basta nagagat kalakit ting agkalkal iti basuraan. Sa bagay. Sige ma'am, ta isimpak man dagiti karton. Katagyaman ak unay Apay no agtrabaho ka Martina. Adi kat dayta mang saksaklot latan iti imam ti aramidam. awan matmastro ka katrabaho. Kan may sa, kasanong agtrabaho ak ngay. Kat adamag 2 years old nga anak da. Asino ngay ti mga iwan kan kwa na? Kan mangisaganay ti kasapulan dagiti agis eskwela nga anak ta. Apay, agreklamo ka? Kasanumat ajak agreklamo. Kat awan pa iti pagmamayan mati sweldok. Takasano? Nagano ti utang mo? Awan lakat umutang ka iti sandal, wano sapatos mo, wano saan, make-up. Di tamat ti pangip-iba na may ti matmat gadak. Panunutam kumamat nga daan nakta.
Iso nga agimpad kamat Ha? Di ka kanayon nga umutang iti kawas kan sapatos mo. Sapay nagnginginamat nga rod. Awan tupay may ipabalon mo kanyak. Iso nga utang ak iti store iti sardinas abalunat. Wanan! Narigat met agastusak day tamatmat gadam iti para la kanya. Kababain met aken ka. Imbag tamom. Na imbag kumamot no da trabahom. Tapno sa anak nga agreklamon. Panunutan pa'y nga umuna ti kanan tayo. Sakbay ti pagarjud mo. Oh, makita yo. Bagay yo, dagiti ginatang ko akawas kan sapatos yo. Uray si kalakay. Bagay mo ta t-shirt mo. Wow! Nagmayat ti sapatos ko. Uray siya. Patos ko dito. Kuya ko. Oket, sige ngay. Ayan na nga iti ginatang mo aparakan ka. Bakit? Ay, saan da ka panunutan? Hinaskan kat da kayo. Tadyak kayat. Apasig nga agkupkupas ti arwatan nyo. Ay na bakit? Ureg, babasura ka laeng. Agkawis ka mata iti mayat. Saan abalin kanyak lakay? Adopay mo tinapintas akawas ko at yak maisusuot. Uray sandal ko. Adapay mo tagiti duldulin ko dita. Isuot kon tulataan no inte agpasyara sa nga pamilya. Sika talaga. Wen lakay. Saan abalin kanyak? Taadopay ti kawas ko. Dahi talaeng at nakadulin da. Ay, dagsunan dahi tibitbit ko asako. Nakno ngamin iti nagduduma ang mabalin ko nga ilakaw. Ado kami nga agkalkalkal iti basura dito'y downtown. Ngam okay lang. Ado mo ti pagkalkalan. Ha? Ni Tina dahi ta lumabas ah. Hoy Tina! Papanam! Hoy! Tina! Ha? Tina kintal talap? Nagbigsa mo ti panangawag ko kinkwana. Ngam di nakmatnang. Wano? Ibain na? Nga am-am mo na? Gaputa agkalkalkalak laang iti basura? Lukas taman bilang. Ang okay laang Sana bale? Tamay mayat matlat at ibiyag mi a pamilya. Ngam isoda. Ay na, agyaman ak misa. Nagado dahi ti papapil nga ibalang yu kuma. Naimbaglakit din ata simregak ti apasdak. Sayang kat kuman nga ibalang yu dagito ay ma'am. Sige manang. Mabalin niyo lahat ti umay disoy no adan tumanan ibabalang mi apak papel. Imbes nga ibalang mi, di alaam-laangan. Ay, wan, ading anapintas. Kasi talaga ti trabaho. Ti agbas-basura, tapno da ilakok. Sige tabagkatakon da iti inted mo apapapel. Ay, may sabag. Gyaman ak. Sige lang manang. Tulong mi daytan kan ka. Agyaman ak manan, Miss Sexy. Vilma, manungay matimat-mat gadam. No kasta nga ing kaagkalkal iti basura. Depende. No daduma, adamat 5 kasot ang maornong ko. Ha? Ngamin, sana ka mabain? Sana kakaskan ka, nga ibain nakpay. Ha? Agasam, nakita ka ijay town. Apag iso alabsan nak anakatugaw taagin inanaak. Tina, kunakan ka. Ngam di nakpay pinansen? Adaya? Di ka naglibak pay, Tina. Nagasidag ti ayan ko iti ayan mo alimabas. Linabsan nak. Ngam di nak intaltalag. Ngamin, ibain nak. Ibain nak, gaputag basura aklaang. Kwa? Ngam okay lang, Anya kumangay. Awan mo, tinasakit abakrang ko. Oh, mutlagayam. Apay nga rod nga ising-singir mo ita. Saan mo't? Ngam kas ka lang amin baknang a tao. Akadurman nakpay. Nga ibain nakpay. Ay ngam, awan anyaman na. Sana bale? Tasaan mo't adakaster aramidak? Ay talaga nga ibain ka akaaruba. Diyak kaya't amaamon dagiti tao nga amamo ka nga agbasbasura. Ang mga nuko na enda nga agpadatang agbasbasura. O sige, gitakan. 5 basaklaan dito'y parangan niyaw. Ay,
Nagadulakit din alastog aya. Ngam awan met nga rod paglastog da. Wan, kakaasin ni Vilma. Saan ngamin nga umanay ti matmatgadan ti asawa na pagbiagda? Iso amapan agkalkalkal iti basura. Anya ka di day tay bagbagam ati na. Kanya nga kalkal iti basura. Ay, wingag pa isaw. Pudno magtatanar daw. Agkalkalkal ni Vilma iti basura. Iti kasta, adayla ko na. Kat isupay nga igatang da iti bagas da. Ay, mayatikas jay. Kay nawan ti dakes na. Taday jay ti panggaganda. Adda kwarta iti basura. Kunada nga rudan. Kapilitan lang nga aramiden na ti kasta. Kasaan nga umanay ti matmatgadan nila kay na. Muray man. Naimbaglakid din at nagagay. Amuna ti agtrabaho. Amuna atulungan ti asawa na tapno agbiagda. No siya, jakla kayat ti agkalkal iti basura. Yak! Madurma na. Narte ka launay mait. Kasla uyawam ni Vilma iti dayta nga ibagbagam. Ala, gumatang ka tapno pumanaw kan dito istorkaw. Tadyak kayat ti kasken ka kasarsarita. Lastog! Oh, kita da pinaurnong ta iti bangko, lakay. Nan, kita man. Maragsakan ang makakita iti daytoy bakit? Wen Dito, itinapnapan ng tidaduma asweldom. Talaga, nga induldulin ko. Amok tasaan mo mat nga inlimod kanyak nga agibang bangko ka. Talo atawan nga urnong ko daytoy. Tatunggal agsweldo ka, mangilasin akon adagos iti inak ibang ko. Binulan akasta. Iso aday ta, nagdakkelan. Bilibakon kan ka, bakit? Babasit pa'y dagiti anak ta. Iso makaurnong talat-talakay. Ngamti kayat ko ita. Extensionan ta ti balay tayo. Mangpaarami ta iti dwa silid. Tapara ka dagiti ubeng. Tapno, medyo lumawa man ti kusina kan salas tayo. Aywan na bakit? O sige, aprobarak na itang imbagam. Nempag kayo pa, Vilma. Tama ipalaway ugayam ti balayo. Wala. At ugayam ti kwartayo Ay na, nagururnongak Celso. Tunggal ang sweldo nila kay ko iti trabaho na. Mangilasin ako na dagos iti ibang ko. Kanayo na kasta. Binulan. 3,000 ti maibang kok iti tunggal bulan. Saan mo't adakkel ti sweldo nila kay ko. Ngam tultulungak namin. Isungat talata maidulin ko Kan babaan ti kaasi ti Diyos. Awan, tinagsakit ka na kami. Isuan na kaurnungak iti kwartame. Basta ka din. Tultulungak ti asawa nga trabaho. Agbas basura Katimat-mat gada. Isupay nga igatgatang ko iti kasapulan mi kadagiti ubeng. Ay, kasta gayam. Kan oray pa'y kanayon na nga uyawin ni bakit mo. Okay lang kanya. Awan, ti mapukaw kanya. Di ko namkit day. Amang ano na nga bak iti huweteng. Waiting asasawang mat. Kat nabayagan nga awan waiting dito lugar tayo. Anyangay tamok. Ni Vilma, akanayon mo nga uyawan, kat nagnakam a tao. Tauray, kasjay laeng ngagbasbasura. Nakaurnong iti adu a kwarta. Iso nga ita, maipalawadan di balayda. Ha? Ni Vilma a basurera, ado ti kwartana. Iso asaan mo nga uyawan, tadayo anak nakam ngam itisika. Isupay ang ti sakit mo. Imbes asyak nga asawam. Awan mat nasayat ngamin nga ramit mo. Dayta lamang gastos iti naggadak ti pagalistuam. Isu nga uray kasano nga agawak amanggad. Awan mat lata ti pagmamayan ti biag tayo. Tasika, unaam dayta pagarjud mo. Kanayon ka nga umutang iti paraken ka. Nagngingina pa imot nga raud. Di ka lang mabain kanya kakanayon nga agbambannog. Ha? Ni Vilma nga agbasbasura, ado ti kwartana. Ngamin,
adda kwarta iti basura. Ah? Ket no kumata nagagat kamat akas ken kuana, di mayat kumati biyagta. Ay, apalak launay ida. Gaputan na nakam da nga agasawa. Saan akas kadata, asak laang tinanakam. Tasika, awan nakam mo. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Adda kwarta iti basura. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Ay, Maray! Tyrone! Agriin kayo ditan! Aldawan! Kapay ay ariingam dagiti anak mo. Nasapa pa'y laang mo. Anya nasapa! Aldawan! Agalas 5! Ayan na jay balon ko. Tamapana ko ni jay taltalaw. Day tanay! Nakaparabaw di talamisaan. Ninayunam kuma a jay si daog. Ninayuna kon. Tapno adda pamigsa nga agarado. Sige, inakaw. Ay, agataon. Apay? Nagsapa ka ngayon, amapan. Nagsipot pa lang. Akot, tapno malpas kun ati agarado. Nagladaw kayo nga agrireng. Mas kayo labak nang. Ay, Manong, di mo ibusan day ta si Daan, ah. Nagadutin na alam. Hoy! Dangdang ganda ka day. Anya ti ibagbagam ayan, nanang. Kunak! Nagladaw kayo amareeng. Aglaba kayo pa, inton madamdama. Ni Maria, anda pa'y lapos sa kamudjal ko. Agibaon kamanan ako nak, Manong. Ay, adamat lepasak amujul ko. Na, agpin na to dun dakit din. Nagado ti murang yawn. Ay, Manong, di mo ibusan day ta si Daan, ah. Nagbasit to mo tilinutoy o si Dan na lang. Ado day ta. Binalon laang ni tatang yaw, anapan ni Jetal-talaw. Ay, nagrigat lakit hindi kastoy. Binigat ka nga agwalis iti arobayan. Makauma. Pukanan kumakad na ito akayon. Pero wisyo iti biyag ko na ito. Nay, ang dapat nagbibidyo o kinita karoba. Ay, awanan. Nanayunan ti perwisyo, ti biyag ka no kastoy lang. Tyrone! Maray! Ay, ayaban na ka ni nanang. Si kalangarudin tayo ba na? Hoy! Ay, ayaman kayo! Ampay sumumbat ka na kayo! Agmun mo julak, nanang. Oras yakmat. Mapanyusurutan ni tatang yaw. Awan matlaangan kat sumipnutan. Oh, nangag mo, Manong? Ni. Agibaon manan. Dua kayo, kunak! Nyamat. Pangbirukan mi ngay. Ay, di na karuba ah! Sabay nagsipnutan. Tatang! Ay, di kan pukpukawakas na kamabain. Sa dino ngay nga rin ti pangbirukan ta ka ni tatang. Ha? Aguri ka. Ni tatang samot da jay. Ne. Wan, ison sa akan kanta. Agigitara da. Kat video kyan ti ayan da. Ay, mapanta kitain. The old hometown looks the same as I step down from that train. And there to meet me. Uy ka paray. Ay, nasaya ata da kayon. Yawid yun ni tatang yaw. Nanay, di na may pasublatan tiyag gitara. Isumulatan tiyag kangkanta. And down the road. Tatang! Tatang! Agawit yun! Tatang! Rabiin! Jak pa kayat ti agawat. Kayat ko pa ti agkanta. Agong ungit ni nanang. Ay, bayan yung agungaw. Ipasublat yung kanuma day ta gitara. Kaya ta mikroponaw. Taapay. Anda kanuma kaya nangagkanta. Ipasublat nga. Ay, ipapas ko ti agkanta. Aging kay kayat ko. Nay, ayan na ngay ni tatang yaw. Di namat kaya ti agawid, nanang. Sa dino nga iti ayan na. Adda ijay laod nga agkan kanta. Iti ayan ti video kyan. Ha? Ng gitara ti ususarenda.
Ay, sunsabot si Mang Mangagaw. Iso, nanang. Oo, na yan. At damanan pa kaistorbuan ni Tatang Yaw no kastada papapanan na pagkankantaan. Ay na, mangibabayin at talaga ni tatang. Oo na yan. Tyrone, Maray, hoy, agriin kayo man. Bigat nagpukpukaw kayo. Mapanyusukunan ni Tatang Yaw. Saan ang nagawid, idirabi eh. Inya! Nagpatpatnag ang nagkankanta ijay video okyan. Day talagit gitaran kan nagkankanta tinar arami jamayaw. Bay, anyo ka di. Agawid tulat ta. Ay katkasanon nga jay taltalon na. Jay nuang na. Dagi jay kakalding na. Nyamatan, bigbigat ngam nakatagtagari kayo. Urayak la na ring. Rumbang lang ang makarain kamaray. Kitaam di oras. Kitaam! Alas 3 pa lang, nanang. Alas 3 nga. Awan baterya ti rilaw. Ha? Ay sos. Pangkitaak ngayon ngay ti oras ita. I did it my way. Apay nga ita kalaang. Oh. Awan manakna ka mo alaklakayan. Nagbabagkakit din ijay video okyan. Kasta la tibiyag Napanak mo't nagliwliwa Kasta. Nako. Apang, mo ka nak. Tega mo nga ako. Aldawan. Anya tinararamid mo ta itakala nagawid. Di man ban ikaw sa nakas. Nabaybay amon di taltalon mo. Anya, naiwayway mo, hindi nuang mo. Aywan, anya. Dagiti kaldeng. Sige. Mapanakaw. Ay na, Cardo. Laglagipam tay pagsasao. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag. Tapno di ka maisagma. Maray, Apay Maray. nadamag mo ka dahil jay video kyan di takaruba. Marurudak nga road. Apay maray. Dita, ti pagis-istambayan nila kay ikaw. Ay, Di na pa yan malagip ti agawid nga umay mangan. ay, adumot lang amisis nagreklamo. Ay, kat may saak di Maray. Ay, katagreklamo kayo ijay barangay hall. Ha? Mabalain? Wun, maray. Ay, ayan na ngay nga rodon, dagitay pada kami, misis. Tamapan kami agreklamaw. Ay, Ram! Maray! Agay ayab man ni nanang. Isam-sambot ko ti module ko. Ay, uray siya. Mabit lang, nanang! Hoy! Ayan yaw! Nay, ada kay magayam dita. Di kay pa'y sumungbat. Mapanak ije barangay hall. Apay ayan nanang. Anya ti aramidom ijay. Mapan ko ireklamo di video okyan dita karuba. Tila ireklamo yung kababain. Tanya ko mati kababain nga iti aramidag. Perwisyo day jay a video okyan. Kas ita, saanan ang malagip ni tatang yu ti umay mangan. Ta sigurado nga dabanan ijay. Unay matan aya. Don't tell Na? Maekibra. Isudyak kam kanta. Sige nanang. Mapan kayon agreklamo ijay barangay hall. Don't look so sad. Aray! I know it's over. Paray! Oh, apa paray? Ipasublan mo mo na gitara kan mikrofon no Pangipasublata nga eh. Saka! Ito, pangipasublat ka. Agkanta nga raw! Ay, jak pa na uma. Ay, pasublat ko kay dingkang ka. Na. Nakalas-las to ka. Urayam ang mauma, Ahmed. I know it's sober.
Bastog na ito, tagsala pa iti sa anak. Ay, samat! Maagaw mo ere to eh. Ay, saan? Nakastaya. Kabalam na to. Kanta ka nagsala. Don't tell my heart, break it heart. Kayak mo dahil dahil ito naman na. Tinanong na. Tinanong na nga. Lastog ka. Umananda ka nga silang batikanda. Dahil ito ipa. Saan mga kanta? Nay. Ay, nagpunganan na mo tente gitara. Tente mikroponaw. Ay, maray! Nay, Ay, maray. ay. Ururayan mi ni Kapitan. Saan kami pa'y anak kapagreklamo? Ay, agawid kan, maray. Saan kami nga ron pa'y anak kapagreklamo? Agawid kan, tanila kay mo. Pinasubsuban da. Anya! Ay, darasam, maray. Tanatali mo daw ka na. Abay ngay. Awan mo't lata tipuot ni tatang. Paypayam lata. Paypayak mo. Nabanugak pa yan amang paypaypay kan kuana. Abay! Anya tinapasabak ka ni Tatang Yaw? Ay no. Dinanog da. Natalimu daw, nanang. Apay ngay. Nagkabibaw mo't di subsub na. Day takanong ngamin ti dinanog da, nanang. Ay, madama ti pa nagkanta na. Hindi pinapispisan da. Lakay, agriing ka na. Hindi mo makaputan. Ay, mapan kayo mga lati bulong ti marunggay. An-anwan mi ti bulong ti marunggay. Basta, mapan kayo mga la. Darasan niyo. Intahan manong Tyrone. Sige. Tyrone! Maray! Ayan nang ganyan bulong ti marunggay ngayong palak. Una yan. Oh. Saan abulong ti marunggay tinaalam nanang? Ay, anya ngay nga road. Awan mo ti bulong ti marunggay, nanang. Iso bulong ti sili. Dapat bunga na, oh. Mabaling nga road mo't dayta. Maya, tapno maangot ni tatang di bunga ti silay. Katag subli ti puot na. Di ka pa'y lagring Kasti man ti aramidag. Ay, unay kamutan, maray. Ibaot-baot mo matanday tabulong ti silik, hindi paray. Wana, tapno agsubli ti puot na. Ang saan pa'y mo't nagsubli ti puot na? Nay. Anya tinapasama ak. Ay, dinanog da ka. Gaputa di mo mat kano ipasublat na gitara kan mikropono ijay video okyan. Sino tinanggis nog kanya? Tabalsak. Ay, sus. Nagtal na ka man si kalaklakayan. Agyaman ka, ta saan ka napuruan? Tano saan? Amangan no ospital titong palmaw. Nakaw. Uy, nagsakit ti subil kaw. Ay, gonggo nama. Di kamot ngamin agnaknakam. Daytan, tay kanayon ko nga ibagakan ka. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag. Tapno di ka maisagmak. Titan gagayem, tinaggipusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag, tapno di ka maisagmak. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Agustina, apay kas ni Jocelyn. Apay, Glory? Ay, kwa. May bagaklakan ka, Di mulatan idandanon kan kwa na. Anya nga mindayta. Ni Jocelyn akaarubam. Apay akas jay. Kasla saan nga agdigdigos. Anya? Unay kan? No anya laditan isasawam? Agpay sumat. Kanapay akas jay. Kasla saan nga agsagsagaysay. Pudno a pangulutan ti buok na. Ang madlaw lata saan nga agsagsagaysay.
Kat kasjay nga rod mati amuna na sayaat para iti bagina. Saan nga ta nga isursuro di asawa na? Ay na, kasano nga isuro di asawa na, kat kanayon mat amarabyan, ta driver mat ti taxi. Kaslaman manupay kitin ang makitak nila kay nang agawin. Aya, Iti na minsan, nanggag kong agap-apa da. Tabasit sa mo tinyawa ti asawa na napasadaan na. Isa ako na ni Jocelyn nga adda babae nila kay na. ha? Alam no kasta? Oh, kasanumot ngamin adi agbabae nila kay na, kat dungrit mo. Ang mga no ada makangagkan ka. Ang mga no idanon da kan kwa na. Ayun anya. Madaksan talakit di. Agi na naakman pa'y. Ay, nabanlugak anang sabon kadagiti lupot mi. Una, aginanaka nga men. Agis istoryata kabayatan ti panaglablabam. Apay, awan ka di ti lalabaam. Tagtugtugaw kalapta ditan. Irwar mo tapno ada kaduak nga aglablaba. Ay na, masadutak pa'y ngaglaba. Takasanumot nga men. Naikat ti gaganay gayak nga aggaraw. Apay, Kasanumot nga men. Adda manin babae nila kay ko. aya. Hay, saan amamingga nga agbababae nila kay ko, Agustina? Diyak man amo, takakamaten mo't ti babae. Saan mo't anataer nila kay na? Kas iti na minsan, aday nung takababae na pinagsasawa. Aya, Apay, kayat mo ti maika-11, kinunakan ko na. ha? Ni, apay. Adda sa nga pulo, ababae nila kay mo? Ay, wansi ka. Hay, iso day ta ti pagapapaan me. Aya. Ay, kaasi ka nga ron no kasta, Jocelyn. Sapay nakaad-ado ti anak yo. Maikainam sa tay buridak yo. Ay, wan nga raw. Siguro, dakkel ti mapaspasadaan nila kay mo anya. Taado ti babae na. Una, ngam ipan na nga raw iti babae na. Aya? Nana, mabising na kon. Ni, kita hamad day ta anak mo, Jocelyn. Nakadungdong rit. Oh, di gusam Ay na, dagito'y mat nga anak ko. Inal daw adigusak ina. Ngam day tala agay ay ayam tar aramidan da. Inaldaw ka no ang digusin na ti anak na. Kajak to pa'y makita ang digusin na ida. Sige, Agustina. Inak pa'y pakanto'y anak ko. Sige laang. Anyan ni Jocelyn. Di na pa'y lang amin digusin dagiti anak na. Tanagdudong da. Inta makitsinda. Kakaiso na adakkel to'y nayawat mo kanyak ita. Sika lang timapan. Mapantadwa iti kasta. Agsuro ka mat ngag budget. Sika lang. Tapay, Diyak kaya ti makikuyog iti kaskan ka adungrit. anya, nagdiramusak mata. Uray pay. Sika latan timapan makitsenda. Diyak kaya ti makikuyog kan ka. Di ko namkit day. Mabutang ka nga amangan no adda makakita ka data ababae. Anya? Nagalasan ti pa nagsasaom. Talaga man. Mapan kakit din. Nagadupay lasaom. Ay, una yun ni Jocelyn. Sabay at talaga ti awat. Ay nagluray. Kumuyog kan kanya ama kay tiyenda. Ado ti sukit iti tiyendaan. Amok no sa dino ti paggatangan itinateng anak ka. No siya, pasig anak natang tigat-gatangan. Gaputa saan amabalin amapukaw tinatang. Ngamen, isulat ti kayat dagiti anak may. Ti kunam kit di. Talaga nga isulat ti kabaulan day ta budget mo. O anya, sumurot ka kanya. Ha? Ay saan, Jocelyn? Sa bali ti pagturo nga. Mapanak namin iti department store. Taigatangak dagiti anak ko iti underwear da. Tani, pasig mo tinadaan dagiti usar da. Ay no siya, ado pa'y ati underwear dagiti anak ko. Tagkaragatangak ngamen. Aso, agkaragatang ka no. Idin to tak pisang-pisang pat nga rod kisapin dagiti anak na. Hindi na pala iba nga awan igatang na. Ay na, agpainit tayo man dito parangan. Tanay, nagmayat ti init. Wananti, agpainit akmanmet. Nagkatal ti ulo. Apay, ado ti kutom?
Kitaak man? Nay, ay sus! Nagaduti kutom, neneng. Ay, unay daytan. Aguri ka. Inakalaan ti sugod ko, tasuguden ka, ha? Nay, sugsugudong gayam ni Neneng Agustina. Wan, tanay, nagaduti kuto to'y anak mo. Apay, di mo man la sugudan. Tadi kat kaasi akudkod. Intun kuan, aggadil ti ulo na. O, kita mo, nagaduti kuto na. Ay, unay kan nga ina, tabaybay am ti anak mo nga adu ti kuto na. Ay na, daytan di bagbagak. Asaan ko maamaki ay ayam kadagiti ka eskwelaan ng addakuto na. Iso dayta, naalisan lakit nga road. Saan aday ta ti rason, Jocelyn? Wen, natural day ta. Ubing dalakat nga rod, agkuto da. Ngam saan ati classmate na ti irason mo? No apay anak akutkuto to'y anak mo. Rumbang ngamin akanayon mo at digusin ato'y anak mo. Nang runa ta babae pay. Ay nakanayon ko idadigusan. Talaga ang maalalisan ngamin iti classmate na. Saan mo nga irason day ta kunakmat? Ngamin, nagdudong rate dagiti anak mo. Di mo pa'y ida madigos. Di dagsuksukat iti bado da. Iso asabalin ti angot da. Anya? Ay na, Jocelyn, di kan agrason pay. Ta siyak a mismo ti makakitkitakan ka. Ta mismo akaaruba ka. Ngamin, agabay la ti balay tayo. Awan to pay ngamin ti pan nakakitakan kang agdigos kamot. Ay na, rabi iti panagdigos ko. Ay na, manumaten atawan nga agkakaaruba tayo. Ngampulos, adi ka makita nga agdigos iti banyo. Kanayo na kamapan agdiramos di tabanyo tunggal rabi eh. Ngamsi ka, nakaturog kan. Naidapan ti amin asilaw yo kat nagsapapay. Ay kat siguro, maturog kalatan at di ka man laag diramos. Ay sus, agdiram usak mo't ah. Amom, Jocelyn, diritsaan kan Lagiti ka aruba tayo, adamadlaw dakan ka. Nga anya? Asikan to pa'y amis mo nga ina kat dungret. Anya? Ti ina a dungret mat, agraman anak na. Anya? Wen mat, kita man talangam. Apay akasta ka. Isu nga awan tinapintas akawisyo, tadi mo ammo nga aywanan. Ha? Kita am day ta inted ko kan kapantalon. Naggapo pa'y day ta iti Singapore. Karaman day ta iti in package ni katuganga kada kami. Nagpintas day ta pantalon. Ngam kita man itatilangana, nagbalin alabang. Saan ko nga min atype day to apan talon? Sumardeng ka man. Anya adi mo type, kat suot-suot mo ita. Kanawan to, pa'y di pantalon mo, anapintas. Pasig nga agkup-kupas, kan nadait-dait. Sa ita, ibagam adi mo type, day tainted ko. Ma-pride ka mo't anya. Jack mo't imbaga nga ikanak iti pantalon. No kayat mo di sublay. Kayat mo, ta isel-sel ko pa'y di tangangam. Hoy, Jocelyn. Nasaktan ka man iti inbagak ng pudno amin. Iso abaliwang man tikas tawagas mo. Di kagbalin adong rate. Isurom dagita anak mo, tapno di da tumulad kan ka adong rate. Kunam no asino day tang Agustina. Ha? Ti ko na naatrasa. What? Day tagayam ti bagam kanyak, isong imay ka. Ay, masurunak ngamin ang makakikita iti rupa na. Iso adito'y paraangan niyaw ti imaya. No anyaman dagit imbagbagan ni Agustina. Pod no amin. Ha? Ibagak mat ti madilaw ko kan ka Amom, jak mat kit di pakibyangan ti panagbyagyo. Angam, ibagak lang at ti madlaw ko. Asika, di ka agdigdigos. Anya? Nagkatugaw ta iti jeep, idi na irana naggiddan ta anapan iti tiyandaan. Kat ay na, nagmadi ti angot mo. Ha? Apay, di mo nadlaw dyan may sapay akaabay mo alalaki. Nakaapot iti agong na. Takasano, nagangdud ka. Nagdiram usak mo't idi Day talaang atakalaman si ti impunas-punas ko iti imak. Taawan mo't lotion ka. Amom, Jocelyn,
May mayat matlaeng no kanayon ka nga agdigos. Akanayon mo pa'y adigusen dagiti anak mo. Nangruna dagiti babae. Tadi daket agkuto. Anya, Dagiti ubing. Nangruna no kanayon da nga aglinget. Iso day ti pakaalaan iti kuto. aha! Nagpadaan nyo kin ni Agustina. Ako namla no nadalos kayo, nay. Katwan mat. Talaga mat anadalos kami. Takanayon kami nga agdigos. Ken digusan mi mat dagiti anak mi. Nadalimanak pay iti balay mi. Nadalos ti uneg ken ruwar ti balay mi. Saan akas ijay balayo? Adong rit apadam. Oho, ako namla no asino kayo ang nagbabanglo. Pwe! Oy, Jocelyn mabalin ka di adi ka umay dito ayan ko, no di ka nagdigos, Ngamin, sumursurot kan katingilaw. Anya! Udno matimbaga dagiti karubakan ka, Jocelyn. Asi ka nga ina kat dungrit. No jak pa'y digusan dagiti anak ta, kat saandan nga agdigos. Anya ti aramidang nga ina. Saan ka mat nga agtrap-trabaho? Sakmat ti mangmanggad. Wen! Agpapada kayo kadagiti ka aruba! Ha? No anya ti kunam agad ang sinatan! Anya? Nga masapol nga ikan na kami iti sustento. Tagasam nga dagiti anak ta nga innam. Pumanaw ka no kayat mo. Dagiti ubing, agyanda kanyak. Siyak ti makamo kadakwada. Tanaumaak matankan ka. Di ka pa agdigdigos mat. Anya? Sige, pumanaw kan dito'y balay. Agawid kan ijayan dananang mo. Tasakon ti makamo kadagiti ubing. At nga agpaiso inada, ngam kaslamot abnormal. Ay sobra ka mag! Kita man talagan, kas kala abnormal. Day tabuok mo, di mo pa'y masagaysay. Nakaang-angdod ka. Kasano nga min ay amadigos mo dagiti anak mo, kat si ka mismo, di ka pa agdigdigaws. Ha? Iso na sayatan no agawid kay ijayan dananang mo. Tawan mo't lang serbem. Naumaakon kan ka. Anya? Angdod! Sika ti ayan ti bidot, Jocelyn. Ma-pride ka pa'y. Imbes ko mga agpakawan ka iti asawam, kat agbalbaliw kan. Hanggang pimanaw kakit din iti balayo. Una, nagsakit ti panagsasaw ni Sebio kanyak. Talagang sakit din nga da babae na. Imposible nga agbababae. Kat uray lainnam ti anak yaw. Ay, agbalbaliw ka nga minan, Jocelyn. Kita manday talangam, Uray kumamat nukutong ka. Kan awan langam a babae. Basta kanayon ka kumamat nga agdigos. Kan agtoothbrush. Di kay kayat nakakumati asawam. Ha? Kasanaw asaan nga agbalin adong rate dagiti anak mo. Kat sikan tupay a mismo kat dong rate. Isong agbaliw ka kuman, Jocelyn. Ditan gagayon tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti ina adungrit, dungrit met agraman anak na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Desay! 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 Apay ayan, makadisturbo kayo. Ayab kayo lang ayab. Nakasarita mo ni manang mo, Amel ba? Anya manin ayat ti ibagak. Ay kahit ibagam tagi paw iti kwarta. Kitno kapaw-paw itnalaang. Ano nyo ayat ti kwarta? Ay, gapo ta pinawitan na kayon iti tablet yaw apag games yaw. Saan dakon ngay dawatan? Anya ngay nga rod ti ibagak apangusaran nyo iti kwarta, nanang. Kita manay bagterupak. Nay, apay day tarupayo. Ming-mingam nga main anaimbag. Ay nananang, isumet lang nga iso day tarupayo. Nagado ti wrinkles nan. Napuno pa yan iti pekas. Anya pa ay? Ituloy ko manlangan ka, Games. Day. Ay na, dandaniak lang rod mga bakad. Ayab kayo lang ayab. Ay, sika, disi Ibagam ka ni manang mau. Takayat kao ti agpanoslip. Anya? Ay, sus nanang. Amuyo ka di ti sasawan nyo? Katwan! Amuyo ti kayat asawan tinoslip? Katwan!
Amok, Apay, ayan ni nanang yaw. Di na kano kaya timangan. Taapay, gapo ka day, tanatang mananti si daan. Jakman amo kini nanang. Kag, ni manong mo saning ay. Makininom ka dagiti barkada na. Ay, apay nga main, tanatang manantiin lotom asi daan, desay. Makitam ita, narigat ti agayab. Ay natatang kuna ti doktor, akisayan nyo ti agsida iti karnay. Taday ta high blood yo kini nanang. Damat kwarta nga igatang iti naimas amasida. Day takot ti bagbagak. Gaputad da kwarta nga igatang yo. Kanin nyo latan nga uray bawal. Pumait mat ti panagraman ko dito'y natang. Ay, pariyan samot amin dito in lotaw. Wapo na itabutor mo, paray. Ay, ginatang ni Melba, pare. Ay, sa balila talaga, ti adabrod nga anak na niya. Ay, saan nga hulugan dayta, pare? Ha? Kas dayta. Ay no, ano talaga ti kwartayo, paray. Oh, makitam dayto kwentas ko, pare. Ay, nanagpuskulon na palitok na ita, paray. No isaldak daytaw, ay, 50 mil, pare. Ay, nangina Sige, pare. Panawan ka pa'y Tamapanak man dita abagatan. Wala ka, una. Nagkas lamok na ramidam dita abagatan, Ay, uwan pare. Mapanak makibulang. Ay, talaga nga, ti kwarta, paray. Nanang, apay nakapanimid ka dita, Gaputabakot da taon. Apay, awanat ti karbangak nga agpapentas. Ne. Apay akas ti bagbagayo, nanang? Ay, kasanaw. Sana kaya't ni Desay nga agpanuslipa. Unay kidi. Adala ka kwartam di sigay. Adaga raod. Di agpanuslip kayon. Ay, wala. Ay, mabalin garod akong takam ni manang mo amil ba? Jak ngamin amaw ti agaramat iti cellphone kahit. Ay, di talaga yan. Ang amanyang iti bagak. Ay, basta awagam. Tasyak taw ti makisarita kan ko, ana. Ay, anak ko, ay. Nagrigat ti sasaadag. Anya, kasano na rin ang anak? Nagpaupawitan kayo mat iti kwartayo a binulan. Kompleto kayo pa iti gatas kan vitamins nyo. Ay na, uy, awandak dagiti ko kumare. Ado nga min, tinalaing nga aguyaw di ta lugar tayo kan. Ay, lugpap ka na, na ito'y agong ko. Anya? Nabayagan na tawan nga inan, sakti pa nanguy-uyaw da kanyak anak ka. Apay nga rod na itala nga ibagayo nga Kaya't ko kumati agpanuslip. Anya? Na, patgam ka din anak ka, ti maudi akin daw ka. No slip? Itay tayo da Jonathan. Sakbay amatayak anak ka. Ay, day tati maudi akin daw ko kan ka. Mano ay ati pagpanong slip dita Pilipinas? Inak to ang damag anak ka. Basta ikanak iti pagpanuslip ko Hello. Hello, Daisy. Nakasaritak ni Nanang. Di mo samot ikaskaso dagiti bagbaganakan ka. Anya asan? Mapan ka ili itamot laeng. Anya manen tigatangak. Nagpagatang ni nanang iti pangikat iti kuribet-bet iti rupa. Nagnina. Iti kwan, nagpagatang manen iti pagpapudaw. Ingatangak manen. Ita, anya manen ti kayat na. Ingkagdamag numano ti agpanosleaf. Anya! Gastusak ti pagpanosleaf ni Nanang. Agpanuslipak met nga ruda. Na, ni Nanang laeng Nungay buy one take one ti pagpanuslip. Agpanuslipak mo ta. Ay, makamu ka. Basta mapan ka agdamag numano. Ay, kwalangan. No buy one take two, iraman kun ni tatang.
Taiso titimmawidan tayo itilugpap nga agong tayaw. Di ka na mabaay. Bakbakatan kan. Agarapaap kapaylaang at tumunderes deta agong mau. Na, apayaya, makibibiyang ka, Jonisyaw. Ay, isupay apaggasgastusan. Saan ba ta si Katya Gastos? Saan ka man na sumanao, Jonisyaw? Tano maakan ka. Barsakan kan itiday to'y bakyak. Hello. Ay na, maminsa nga pulo da kanumat nga operaan jay agong ninanang. Tapno tumundires. Nagadun nga eh. Bakit ka nung aminan? Nakulbutan ti kudil na. Iso a medyo mabayag. Kat mano-kano nga tibayad na. Kada operasyon, 15,000 ti bayad na. Ay sus, nagninamot gayam. Kunak nga rod asaanan. Syaklaangan. Imbag kanyak ta ubingak. Ay, agtal na ka man si ka. Unmutan tapno makaasawa akmatan. Ni nanang tigastusak, saan asika? Ala, ingkan ipaopera jagong ni nanang. Anya! Ipaopera tayo jay agong ninanang. Isuday tayo kung kunana anoslik. Kay, manungay. Saan mon adamagang tanangin? Ay na, apayanas ka nga panuslik pay lang ayamit. Iso nga rod ti kaya na. Asino ti agpaopera ah? Ninanang, tatang. Ay, matulaw eh. Iso mo ti kaya na. Ay, amuray kayaw. Kasaritak man ni nanang yaw. Malatatang. Saan ba nga importante na ita? Nuslip. Amo ka, unti umay mo ibaga. Diyako nito loy, tagpanuslip. Kontra man gaminan. Kuam gamen, bakan? Ay, di mo nito tuloy. Dayjay... Amo ko ti bagam. Wan! Amo ka. Talaga di na kaya't aganggan. Ay, panawan nakman dito, Johnny Xiao. Ay, panawan na kunak. Xiao! Xiao! Oh, nanang. Isagana yun ti bagiyo. Tagpa-opera kayo. Napigsaak anak ka. Danag mon, aya. Saan akas ka rin na ti agpa-opera, nanang? Dayta pa iti kayat kau amasukatan. Numalpas ti operasyon kau. Anya dayta? Dayta yaw awag yaw kada kami ananang kantatang. Anya? Ay numalpas ti operasyon kau. Kayat ko mame kandaday ti yawag yaw kada kami. Anya? Mami, kandade? Ay katwan anak kau. Tapno social mat adanggan Ay, unay kayo, nanang. Mami, kan daddy. Ay, uray ak lasunggan! Anang! Tatang! Manong, Apay? Ayan da tatang ka nanang. baliwan ta kanun ti iyawag ta kadakwada ananang kintatang. Ha? Anya nga itiyawag ta itan. Mami, kan daddy kanun. Nagkuna! Ni nanang. Oh, dula amin. Nanang kentatang latan. Sige, ungtan na ka ni nanang. Inak ibaga ka ni tatang. Amaan-ana yan daw iti balay. Masuktan ko man ti adigi na. Hello, manang. Nakasagana ka din ni nanang ama operaan? Ay na, hindi pa'y ngagsagsagana. Adda kami nabasak abakat nagpa nose leaf. Timundiris ngagpaiso ti agong na. Ngam bimangking mat. Ha? Adda kasta? Wan, isearch mo iti internet. Sige, takitaak inton madamdama. Samon to ipakita ka ni nanang di picture, tapno mamati. Wan, manang. Nakita dya digi ti balay na puno iti anay tatang. Ay, isumat lagayam ah. Medyo nagirig ang dato'y balay tayaw. Ay, naskan asukatan tayo ti adigi tatang. Ay na, gastos manan. May kanimanang milban at gastos. Anda magkwarta na kahit. Anya, tigastusan ni Melba? Anang. Dato'y balay. Ay, sukatan tayaw. Tanay, maan-anay. Ay, mayat pa lang daytoy balay tayaw. Anya man anay. Kat no naglagda pa lang. Balay tayo pa'y laang, ay di ka kaskasarta. Ay, amok. Ay, ngam nalagda pa lang daytoy balay tayaw.
Apay aya, adi mo kayat nga ipatarimaan deto'y balay tayaw. Insya. Ay, gastusan nga min ni Melba ti panagpatundiris ko iti agong kaw. Ay na, ay. Hindi tati ko na akong ka. Ay, Tal na kayo! Ah, Siya kong tagrepiray. Agulimag kayon. ay, ninanang mo ah. ay, apay asyak manan. Una yan. Kat naglawag asika. Naa? Tunisyo. Itak lang agpapintas. Kantab no mapanasak kumamot ti pumintas. Ang mipaidam mo pa'y salbag kalaklakayan. Ay, bakit? Stone! Pala sa dinak ginasgastosan ni Day. Inan ano siyak tinagbibiyag alog pap ti agong kaw. Itatanda mang gastos kanyak. Iparit mo pa'y. Nagrigatan ayat, aganawa itilakay kan bakit. Ay na, agap apadala ng kantatang. Wen, permiti rekyarda. Apay adi mo inanawat. Inanawak mo. Ngamjak kabailan nga anawaan ida. Tawan mo't nga men, ti agpaanawa. Ipatarimaan deto'y balay. Ipatonderis ko na ito agong kaw. Na, tayo pilit mo ti kayat now. Ay, kat marmarban deto'y balay tayaw. Dalagdapay lang kunakmat kan ka. Uray aglagto-lagto akpay. Makita? Nalagdapay lang. Apa kayo, nanang, tatang? Ay, ninanang mo. Ay, basta ipatonderis ko na itagong kaw. Awan makalapad kanyak. Ay, panawon ko matan apo mintas. Nanang. Ay, saanan ananang tiyawag mo kanyak si Kadesay. Mamay! Ah, agbibisain. Na, Kunak man no inton tumundiris day tagong yaw, sakbay nga awagan kayo iti mame, nanang. Jack maura yan, Desay. Ay, matayak tumutlangan. Katsak pa'y mapadasan ti maawagan ni ti mamay. Sige, mami, no mami. Ay, kasaritam deta agbibisin ananang mo, disi. Naskan ang mapatarimaan deto'y balay. Na, Ay, mami, adda ipakita kada kayo. Nagmayat ti maawagan iti mame. Ay, ang gaday taya, anak ka. Kitain nyo da iti picture. Bakit, Mat? Wen, padam abakit. Nagparitoki iti agong na. Impatundiris na. Kay? Dayta. Dayta, tinapasamak. Oh. Ha? Ay, una yan. Ay, nagdakkel matan ti agong na. Kaslabo lamatan. Kas tamot ti mapasamak kada kayo no ituloy yo ti agpa-opera. Anya? Oh, kaya't yaw ang mapasamak dayta? Ay. Ay, unay matagasgasat kun aya. Agbakbak taklatan, alugpap ti agong ka. Ay na, maan-ano kumangamin aya. Ay na, matayak adi man lamatong paltiara pa apkaw. Amaadan iti natundiris nga agam. Ay sus! Ating ginad na lang! Ating ginad! Ating ginad ng paisaw. Ay, nagpigsamat. Ay, aglamang nga na lang! Aglamang kayo! Ay, paglamangak na. Ay, sirok tila kasaan! Dalasan niyo! Ay, unayin neto nagbalinan deto'y balay tayaw. Saanan ang mabalin apagyanan? Ay na, iti kwarto talakay. Awanan, sapay planok apa irakunan. Ay, planok pa'y kumapay kan iti up and down na. Ha? Nagadumat kayam ti planaw. Dahil agpatundiris iti agong matiplanaw nga aramidan. Ay, laglagi pa ti pagsasaw ako nana. Ipang pangruna ti panangipatag iti pamilya. Sakbay ti akin ruwar alanga. Ay,
Sa bagay. Rumbang ngagyaman ak ngagpaisaw. Tanaadanak iti kastoy nga agong. Uray lugpap. Basta makaangis ak anasaya at. Ken may sapay. Ad-adda nga umalas tilangam no agpatundiris ka iti agong. Mayat kit di day taalangam. Original kunaman. Wala kay. Jakon arapa-apay ti agpatundiris iti agong. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaa daw iti pagsasao ako nana. Ipang pangruna ti panangipateg iti pamilya, sakbay ti akenruar alanga. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibyan!